kebajikan bawah termalih di maka andika sayang sani lawan dewe dia beberapa jenis sama aku di melakukan satu sampai dua sampai kalau satu termalih dia dewe kita yang aku dengan menyayang sisi-sisi dan iwan yang berbeda tak dalam pengaduan karena itu dia Bismillahirrahmanirrahim. Kelangkung grahite lan bagi sajroning manahi dewek titiang punika. Tatkalane dewek titiang miring maring ayun jeng anjing gedung rahmisan makin. Ia diang di maka upakara punika upakara sanobata. Nanging nore kundur karse andika sarang-sarang. Akeh punang akeh ingkang dinarani dani-dani prasani ingkang ngelakoni lan hamba berpunang petani depan saya matur sugeng pinanggih mari dewi titiang punika kanjeng sanakagung dados adi manggala Prabu Nibaris Tukahi saya matur miwah dani-dani kang nyerenging kiwur tenang termalih mari pokor andi kesarang-sarang dawang tatkalani dewi titiang punika kumaran maring ayo ceng andike nampi sekali di maka pangadika tingkang pacang ilumitan takas dawatan dewek tidak mendawagang maring kanjeng sanak kakung sanak sadolo dewek tidak boleh mapan maring ayo ceng andike wonten punang purwe cita ingkang sampun samaptu hatur punatan ketika sarasa dawatan kita utama kanjeng sanak kakung dewek tidak boleh dawagang gamalnya punang purwe cita boleh dena gembih maka pangandika lan satu ingkang pacang lumitan mari dari dane berasal poe kerawatan tatir lan tegas kabeh ngantos pangandika dawakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantos pangandika kali dawakan Alhamdulillahirabbil alamin. Langkung partos tasajroning tias wadaya dewek yang sareng sami ingkang raga jang andika masarang dani-dani para priyakung persamya suwe cekahyon hamba dipasung salam pangajali dewek yang puniki kang sanawa ini moga-moga jang andika masarang dani-dani para priyakung persamya duh dawang kanjeng nate wacanaku sami-sami ulih tansah rahayu tansah raharja retak kala sami-sami urip wonten ing surhoring dunia maya padu puniki amin Allah ya rabbal alamin lani kawedanan pujuk punika malungguh becik selang suwiji ring kiwa kanjeng pangeran kaping kalih malih diberi ngatur dewek titiang puniki matur nurgaha saakung-akung nurgaha katur huga maring ragen dani agung ingkang dadya pamamong krama utawi dani agung ingkang dadya hamangkuran nanging kang utama ragen dani agung ingkang dadya hamangkuran wonten ing penegara puniki dawuh
Katri malih diberi ngatur dewek titiang puniki matur nurgahe seagung-agung nurgahe. Iya katur hukum mari raga inali kedawak kanjeng raka nato wajan agung kamu mulia dawuh. Kaping catur dawuh. Diberi ngatur dewek titiang puniki matur nurgahe seagung-agung nurgahe hukum. Maring ragan dani agung persamya ikan dadia pangareh wirate wontening padukuhan. Ingkang sampun rauh malubuh wontening sedayani pasepan adilayu puniki. Kaping catur diberi ngatur dewi titiang puniki matur nurgahe seagung-agung nurgahe. Maring ragan dani agung yen menawi wonten rauh malumbuh dawak dani al-mukarram, dani tuan guru, dani jaya pekulu batinda persada. Tur malih maring ragan dani para rahadian haji, para santri-santri, tamu agung saking permanca-manca negara, yadian penegara aduh utawi berat. Matur nurgahe huga dewek titiang puniki maring ragan. Datang kuasa rasa-rasa nabi dewek titiang puniki jagi matur siji-siji dawak kanjeng raka nato wajan agung dawuh. Nanging muga-mugi datang ana makaya. Ringkase ngatur dewek titiang puniki matur nurgahe seagung-agung nurgahe maring ragan dani panglingsir agama samya, panglingsir adat persamya, para datu rahadian sami, para nenek mami, sanak-sanak rai raga eyang rama serta persamya dawak. Jadi ngerauke lan hamba teu punah pekali dados vanila ratu dikuna sakit yang malih muga-mugi kerawan andi kesarang sami ulih rahmat lan kebajikan dening Allah kang Maha Inggil. Termalih uga kerawan andi kesarang sami kadoha saking bahla lan dojane. Amin ya rabbal alamin. Kekalihipun dewek titiang kumatur dawuh teh salawat muang salam katur dumateng junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali aturi dewek titiang matur Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dumugi andi sareng sami kalawan dewek titiang sareng sami punika uli syafaat maring yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Singgih kanjeng sanakaku maban sekatahi pangatike sampun lumitang teges maring dani prasani punika ingkang utama dewek titiang punika dawuh. Ingkang nyawiting sade liwat diikan binaraning salam saudara sampun dewek titiang sareng sami uang saudara. Termalih dimake tatkalane andike ngandike liwat pramusti ningkrana kan minangkeun panamramu utawi salam adat dugi beunang panelaran punika dawuh sampun uga tegas lumitang tiba maring pangkone dani prasabya punika dawuh laras kali mangkan ngaturang pramusti uga dewek titiang tatkalane hanampi kelauhan lan sabda dikanggo batal matur agung palori rebutan adi kesarasa dewek titiang adilaya sidi bentar punika ingkang kebawas men boleh perwakselan wangsa sang matur agung palori termalih dan anamban kerana utawi dani pengarang urat kemarin sakoe wadir wantani padukuh nang dewek titiang puniki persamya turmalih sinaudan malubuh persamya sinaudan ring untat dewek titiang lumiwat titiang priangga buka kanjeng raka nato wacana ikan dadi panuku kiwala dawak jagi penyuwunanan buka panergahe dani para priangga persamya manaka diatur dewek titiang kang sana wawita matur nurgahe huga sagung-agung nurgahe maring dumateng jeng ani kesarang sami. Mugenipun dewek titiang sareng sami puniki sami-sami adoh wonten tulah sari demering jeng ani persami
aduh wonten ing lara papoh cakra bawa selami dewek tigang sareng sami mondesan murid wonten ing surpuri dunia mayu padu pergi kanjeng atau wacana agung ngantos panagara menurut kiwan pribadi daw among saran dani ingkang lungguh maring arse kiwa dewek itu arse tenang dewek tidak boleh kiwa tenang termalih maring wingking dewek tidak boleh nalika makin tatkalane andika sampun ngandika ndi kang dinarane panyuwun panapramuwa dane prasami kang yang kiwa tenang termalih pokok rawuh nalika makin dewek tidak nabi sekuatan ngeluhuring kang mawas dane kang nyerengi dewek tidak pun luwiwar pribadi dewek tidak pun jadi nyuwun ndi kang dinarani panapramuwa dane prasami pun matur nuwun kagem paring dumateng adi desa ngantos pengampur
Saras asong kartawara iya kemantuk maring Allah ingkang maha dumadi agung kamadya malih dewek titiang punika matur ampura seagung-agung pangampuran maring dumateng kang andika sareng sami dawuh Kedina mungkin nulik sedulur kepunang Asorong ngeserah kaji kramekang luhung nilaran sentana sasaya mugi kabudaya punika aden lestari sehingga ia dia sendiri dari dia kumaturi buang sulfona banget nada aku berdisi nampur kepadanya di kisaran sampai bangku ia nur sekali kasih sekali kerewe dia buang sulfona banget kirisan